Niduhinyo, aule asaya hati Eduardo. Eni kaisuandan, waiti ugundani tidananigi laduga gaera la nafani hahuma murusuru tidage lereru bungio. Ridavoya sulebai, niha dimurei laburido be apostol Pablo, tidalegara da tuligilis in Roma. Da capítulo vid, versículo darandi sede da gadarandi nefu, abalida ge kate le lariengo be apostol Pablo. Arihalani, kay siapa onwebo aganyeruni, leibugunua luma Cristo Jesus. Enilaw Gabriel lariengay. Lagano go sun kateleni duhenyu, segutu wahawa ganyerutinya lida wabureme Jesus Cristo. Larige laringuni apostol, ni hadimuri brile, gawa halbasamina logule lubay laringuni, da versikulo darandi vidu luma darandi nefu. Abalagume seroringa, uwatilu la fani runiwa lo elinsia habu bungio lida wabureme Jesus Cristo. Abalagume sereiri de ibi kate ikena brisielu, muwa, irisini, gudeme, angeligu, lo limibe dimuri, la yano hanya apostolo lo agu ibagari. Enitra linha. Hanari meti lidere ibagari le niduhenyo. Dari brilung la chilurora luwa saminaru siango badi wala wongwa luwa gagi budagung luba berikate ile lubai linyuragung kontra wagia. Ani hetida lanigi Pablo la subudira gduni hontila na ligeli si Roma ibinila haiba honiwa ibinila hafura waguniwa en ibinila hasufriru la gulidani Kristo Jesus uwati abakate igebegi timati lo elinsi habubungio. Eni ni hainsi habuni le adugba ilu wasandira gubala wongwa la washaudunin. Ay gawara lubai liabi frume gore guwada ge liahara liba ilu Kristo kaisi labure meni kaisi la salbara gule. Lularingun aranse na lune derege runini bagari logo lidani Jesus mama te la dugale buidula lidi lun. Iduhunyu maneimeti wapanta la dugale gaigi wama ogatu wagia. Mama le gibeti malawa darangileng la dugale gagabana waman en gawati wodi tida wagadi gunyon lubage womugun ligibogu pisu. Mama le la duga gibela igini turaga iruguwaban en ifago mafagu wama ilaman. Lelinara bakate idale gufuranda waman ilinsi habubungyo. Lumalanishi guinsi habuni ilira. Aba waria gu wongwa kaisi girige haibe madina banya lugawara baila hinsi banya la luwabureme. La duga maricha beritiwa. Kabuiti wa duga bay lugaduna wa mani linsi habubungyo. Maduga gidwa kati buiti lugaduna wa bayla linsi habubungyo. Gama lumon aba winsi dulun. Ligatengu bay sandu brutuan. Pero halida hanyamba ya Kristo. Hasigirba loege dan herenguti. Niduganyu mabime digeti bagari. Dala nyere la maraso luguti na rufu da haini apurishi hogunye veyo aringa logu dala bachiluru lu Kristo. Darangi lituma bayla bibagari. La ulagara bagun. Lugunda balaringu Jesusu, manugu gidna darangi lo ligibo gubo lebay luay dige efen. Kama lumon, aba frama se la won, wagela leibu gubo luma, wagela le afala habalin, lichu bay lali darangi lo won. Eni dalega trobli wama, may bagutu wa dise loy Jesusu, aba way bagu lumo Jesusu. Manura haba dise loy wabureme lagana gobi troblin, subusi tilu kalaida ge basigra, ligaidra gubali butauti huribanugan, ligeli sudini bay kaisi lalira hunyubungyo. Wargdani wafula sukaisi sanigo eni luoburu nilinsi habu lulida bala wadeira gurasu ida bala wabihe seriere eni gawara baila wada hanu wagune lutidi tubaru wagon la washauduni la frama sebay wama bailani duhenyu wama nyela sagweyo binila bubungyo lida baybugo luma Jesus Kristo.